Yeah. Ha. What? Say what? Man. What the players? Come on. Ha. Kuya, bisa text. Kinsabi mo kuya. Kuya, bisa text. Ako anak kuya. Kuya, bisa text. Kinsabi mo kuya. Kuya, bisa text. Ako anak kuya. Yeah! Once upon a time, ako'y uyab sa cellphone. Pinaagi lang sa text ako siyang naangkol. Sangko sa langit, ang akong kalipay. Kay na ako'y uyab pero sa text lang di ay. Apan gugba kanunay, bahalag hinot danay. Pagpatitinod anay, maskin pagpusta anay. Buhaton ko ang tanan, ako siyang alawdan. Then ihangyo siya na kung ako siyang tawagan. Kasi siya daw gimingaw, so ako siyang gilingaw. Pero wala ko nagdakong gihimo ko nga amaw. Nagpasaload pa ko, abi ko pag tinuod. Katong nakita ming duha, iya akong gilimod. Ang kasakit ni doon, iya akong gilikod. Gihimo ko niyang uyab para siya makalod. Unya karon na panik, kay wala nang romantic. Kay ang uyab sa text daghan di ay gatik. Uyab mi sa text pero dili di ay. Abi ko ginuod pero joke lang di ay. Katong nakita mi, iya akong gidinay. Uyab ang talikod, iya akong gisaway. Uyab mi sa text pero dili di ay. Abi ko ginuod pero joke lang di ay. Katong nakita mi, iya akong gidinay. Uyab ang talikod, iya akong gisaway. Well, di na ko magdugay, ako na kiningiten. Nga ako nakauyab kung pinaagi lang sa sense. Sobrang siya kakiring, over di niya kalawin. Maong tungod sa text, pili kayo kung pili. Kunya nagsugod ato, lipay na ko kaayo. Ikan ko o eskwela, halang di uliyo sa'yo. Pagka human naligo, ako dayon nga gitext. Kaya makikita ko niya dito, lapit sa kaltex. Kunya siya ni sugot, kunya dito pag-abot. Nakita naming duha, nagtupa ako singot. Lipay na ko kaayo, pero ako gidinay. Kaysa ako nawo, wala siya kaangay. Nakitraba kaayo, gibuhat niya my friend. Nag-share a load pa ko, masing wala ko sa leg. Kunya kini ang labas, kapatid ko nilubad. Kaya ang text nga uyab, gusto di ay mangilan. Uyab mi sa text pero dili di ay. Abi ko ginuod, pero joke lang di ay. Katong nakita mi, iya akong gidinay. Uyab ang talikod, iya akong gisaway. Uyab mi sa text pero dili di ay. Abi ko ginuod, pero joke lang di ay. Katong nakita mi, iya akong gidinay. Uyab ang talikod, iya akong gisaway. So ako nahimuot ug murag makautot sa akong experience, dili ko makalimot nga tungod lang sa text nakauyab ko og ahat. Pero akong uyab perti man di ay kasipat. Iya akong gitiksan nga ako siyang pasahan. Kay uyab man ming duha ako ang gihatagan. Gibuhat ko ang tanan, nangashare ko sa lasto. Na maligya pa kong balot sa turnuhan sa kanto. Para makakwarta ug naay ikapaload. Nga ihatag sa iya ha para di mangluod. Hangtod ni abot antok mga panahon. Nagkita ming duha pero ako nahibong. Kay iya kong gidinay ug iya kong gisaway. Kay ang akong nawong makabuhi og patay. Mura ko og mamatay, grabe akong pagmahay. Kay ang uyab sa text, atik-atik di ay. Uyab mi sa text pero dili di ay. Abi ko ginuod, pero joke lang di ay. Katong nakita mi, iya akong gidinay. Uyab ang talikod, iya akong gisaway. Uyab mi sa text pero dili di ay. Abi ko ginuod, pero joke lang di ay. Katong nakita mi, iya akong gidinay. Uyab ang talikod, iya akong gisaway. Uyab mi sa text pero dili di ay. Abi ko ginuod, pero joke lang di ay. Katong nakita mi, iya akong gidinay. Uyab ang talikod, iya akong gisaway. Uyab mi sa text pero dili di ay. Abi ko ginuod, pero joke lang di ay. Katong nakita mi, iya akong gidinay. Uyab ang talikod, iya akong gisaway. Uyab mi sa text. Uyab mi sa text. Ako anak ko yan.